Yebo ingane zakwethu impela sibona lapha ngomhlaziyo ozimele aphinde-ke abe umlandeli wegcwama elisha usiqiniseko umvelase njengoba-ke eseve watatela-ke i-phone call ephakathi kwakhe noKhuzani-ke umfuka Mpongose. Kulapha masike nokhuludaba wengane zakwethu impela-ke sinibingelele kuyona-ke Mbuso City MTV ngithi nje uma usaqala ungane kuyona i-channel ake wenza okulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khona uzothola zonke izindaba-ke eshisayo nazo ezitrendayo. Hayi-ke wengane zakwethu impela sibona lapha ngomhlaziyo ozimele Maskande aphinde-ke abomlandeli-ke wegcwama elisha usiqiniseko umvelase njengoba-ke eseteteleke i-phone call ebeyiphakathi kwakhe naye-ke uKhuzani. Lapho-ke bembuza ukuthi-ke ngawube-ke wahamba kahle yini impela-ke wengane zawethu yona-ke i-phone call kuzokala-ke ilizwi-ke elifana nsini lakhe uKhuzani lapho-ke eziphendulela ethi cha impela-ke ngihambe kahle. Ubonakalayo-ke wengane zawethu uthi zona le nsizwa lezi-ke engazi ukuthi-ke sezike zathi ukuhlangana-ke zathi-ke impela-ke ukulumana-ke indlebe ngoba konke kwayo i-phone call-ke yezwakala ukuthi cha impela-ke uKhuzani-ke waqonda pha kuyona le ndoda ngoba-ke ezoyikhuza ukuthi-ke impela-ke engelokhu-ke egxeke njalo pha ekhasini lakhe-ke kwa-TikTok. Bafuthi-ke impela-ke sokhumbula ukuthi-ke ensukwini nje ezimbalwa-ke ezedlule-ke kwaba namahebezi ukuthi-ke usiqiniseko umvelase-ke impela-ke ubanjwe ibona-ke abomthetho. Labona-ke kusolakala ukuthi uKhuzani-ke umfana Mpongose uyena-ke obe nesandla. Bafuthi impela-ke asazi futhi-ke asazi-ke lokhu kwangempela kodwa thina-ke seMbuso City MTV sithi nje bafowethu ake sehle ngobona idibani yona ivideo elandelayo.